Yada say yamwakwa baby me Adom TV. Badwam na ohye ne yada sister Sunday bi eye guy. Yada na say so de ahosepa bra de adu so no nkomo bi wo ho a yeso tie ya pomoden enkomo na ubetie be wieru bonso anya so emfa so ye wi a me waboafo bi e beda won mo so ase won da romanti ene ye di nkomo eti se ye na me wo Father Abraham Herbal and Spiritual Hospital for ewa ha no pay won mo ba beboa ye ewa pomudin mu ne enkomo a ye ba bedie otie adua ye ba behwe emfasodi a ewo so se we obi a wote didia na je se ne de ye be kan ebeboa wo ye pa wonte dan so a ene ye be kan ho asemi wia na wakope bi na fe atumi aboa Madam Sylvia na fe Monica we na kwa mende ne bo nyum no hello Monica e ma me mo kwaba we aboko de mo ho efe mo ya de Father Abraham Herbal and Spiritual Hospital yada se no si enim komonfa otie dua ho nti me ne Sylvia bedi nkomo afa ho na me wi ameba Monica ho nso na fe ya hwe spiritual niema moye ho tie da se oba otie dua no ye adua ben a matemichia wahwefo so na me kasa free Father Abraham Herbal and Spiritual Center akofa bae the Dr. Father Abraham me gidi sa pay what I see our hwe so nti ono ne kofa bae na na dusua ne nim die no de adom ye ene ne so ye pese etiefo so hum faso dia wodua ye ba beka ho asem a de otie dua ho na Father Abraham a chere say dua ye ka ho asem no esa yare wa bebre a ye nim ebuan dua no nim so na wo hye de nim say eno ne dua potia ye ka ho asem esa nesta mo de ba esa nka wo ba next time ye be di hu di wana ye twamfoni I be better screen so ma ye hu that's yes so me enhwe say unya bia no ma ye hu mate ye be sa adwuma no kama enti otie dua no ye ka na efia yes obi a oni moja si ye ka obi a oni moja moja ye ade a no kwani eda ehiama ni pebia eni pedua no ye fuel se na infidie eni fuel it can't move no sanso so na moja ehia moja so tia you can't even think straight where ni pedua na nkasa nso eyemre na opedua ema moja yi ai ama wonsa fe o blood level no kosro ma fe moja ni die fusani yi nso eyentem we oba menses ebe ye correct checked afi so ya bo France a ema akola na ye bright de bia akola ne so ne ho sisi ne ho so yi moja de akola openi obo France na utie bia ho hia o moja ko fam kra ho se oni pedua na nkasa na bibia so ba fam no ope otie dua na Father Abraham a twese ne bena dua me twamfoni kakra it's not unfortunate say yentimi amfant screen no so no dua eso se ne nim onyina dua se na tie no bebre na nim se ye ka onyina dua eso no sa na otie dua na tie na se fa obi a opemoja se ye pa no opemoja ma woni moja no akofom ne de akofom ne de onim po se ne moja akofom no so very good tete na ne nim se fie bie mu de na okwa ye nnu odido na wonom wo yare o de bia no ho sisi wo so tisi ye ka moja ekọ ebaso obi oye anemic bo ho se de bia ye se ne moja wa ye hoya no Father Abraham a chere se wo pe otie dua ne bena no tichu ne ye pe o wa ne dua ne bena na wanoa amfa hwe entum obanom na nopa ene enwumere anopa ene enwumere na efia ade ba ko a Father Abraham a chere esapa otie dua no de ne sisi ne ya sisi yare yi sisi no enya wo ya unhu faso sisi no de kra ni pedua no ene na ye ni pedua ni iron rods sisi no dislocate ya ho se paralyze ya no ene na ye mfinfin uhwe oni pedua na skeletal no ene body part a e won mfinfin ti obo ha atenase bebre no ama ne sisi obo kra na ohun ba beauty that ne so ne sisi ya na ya ene painkiller egudwa so man so obasese bia no nom saa obo asisi yare kra ma ne sisi kra chia afen so ama asabi o so waye mreso won pemu upe edura etatahwe oba nom be ma nom abofreti nom obo akwa ne mpa oda so ameke eno na ma ne sisi yare ne nyina ebae abo akwa ne ka emutimi hyehye no so sisi edura etatahwe eye nam no Father Abraham a chese upe otie dua na eno no ne bena ene ye de sa sisi yare ye no debeto no so mamemra Monica Honso no maye Father Abraham
spiritual side no so na mate me dance mame say asema yes sister kan yare a obobo so nyina no ewom say yare wo na so eduru ba bia ya na honhom so tumi di ne ho jim ye obi wo ho a ya hyeda to wo honhom ene de ma no ansakra na be pie wo physical na no na ba physical na obetwiti sa enko ne e ma ya papa ana doctor Father Abraham o ye different e wo herbal doctors mu no ene se ono no o de honhom etai dwumadi a odi na chi ti sa o de yare ne ba e ye honhom side a o hwemu ansana onam fam no o de aduru akam eno nti ene nyame nam ne so e de samna bebre abadwa so samna me ka asemu enye no ma samna ye di dware for your body nko a e ye spiritual soaps e ye baako 12 ene wodwa so ebia ni juma dia edi na de wo mu ni se ye wo abofra nge etimi di spiritual soap ni dware no e san say ye destiny no obonefo no hyase mra ya wo abofra no eno nti wonya destiny helper e ma abofra ya wo ne nei wo di bedware no kosi so obenyi e wo sa wo mo ne destiny ne ho bai eno ni attack e be di kan ba abofra ne so a e se na bra bo be say you obeye den you e ya na nye normal say obi be wo ne ba na bedru mi bi sabe gbegun na onum wi na oye sei awofo mpe aso de no be e tumi ne di echi etunya destiny helper na di dware abofra na sa tumi ni nyina wo ntimi ma abofra no ye wo lucky soap nso ho ye obi wo ho a wo de se minuti ya me hu ya mape wasem sa lucky ne bi ni so lucky ne nyesa wo kwadwa so akoton ade aye to enkwa na ye lucky aye wo so e wo so nipa hu a wo ntimi mpe wasem eno so oni bia ye wo lucky soap ho ye wo money in favor soap enso ho ye tonto si bebre na so suru be wo se maami we sister fia ntosi de crofo beto ai it is a saka kai unu say sister fia odware money in favor soap eno so e wo ho ene wo breaking soap obi wo na ya chechira de na to so honhom no otimi say ya chechiri no baby e wo se wunya breaking soap ni bi na etwitwa sa na emanu mama ofa wani hu sama ye ken e na soap america wan se mi se crofo ye madanse kwan na crofo ba so mbedi adanse mama kem se Adom hafo de munyina mbekwa akotobi no kura na meka kire eye adwuma yie eye baako 12 ye dream soap enso ho na dream soap no bi ho a oda won so dai na nipa da si no ti asasi so na won so dai wo be se den no akọ anim onyame one ye kasa e woda yem wonfo ani hu nyame o se emre nipa da ai na ho ato nipa so o se sabre no nyame o friend ma na wa kire no sen nyame ti mi friend nipa no na wa kire no ne ekọ de ebesi na so obeda obesore no hwem onkai hwe esanse okai na otu hu na mo a eno ebekọ yie no ti na no so etia ho so eno ti dream soap ne so se wo so daye se wo ntimi nso se wo so a won ti ase se wo so a ye papa emam na mum bone no na ba mu no dream soap no won saka bia e ho so so di dware a niema me bobo so nyina no ebeba mpepepa ma abrabo na ye bo no se wan hwe honhom fam ana okra wati umu ni so owu a nipadua na mokwa anje wo setem bia no tumi na atiye mu no kra na atiye mu no ye bo ho ban matumi ni ye den se da be ya honamani nso wudi bibi kakra ka honamani a eno ane se wo no ye ton wo adwama so ana je se ye ba ho se fia wo bi sa semi bi me se batakari na doso ena santefo nkwa ye batakari ne sin pepefo eno nti no ye se ye mfa nko ba bia se wo pebi na pe ni ye mu pa Father Abraham asoye ye wo fa nko barrier asofa star oil e ho ne ye wo na message nka me the numbers no e be twam e bia na obi tika mu number no e ye 0244 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and 0559 114122 0559 114122. That's odi etwa to omre na so mate ye mre na so ide na e be straight ye fo nti ha yi disi ye ka ote edua ho asam no ai ote edua no obi o diabetes e be se na mu nti ha yi diabetes ye yare a bebre na nim si ye enko ene ye manage no ope ote edua na Father Abraham atwese e tatashe diabetes wo so aka hu nse wani ye ken e be hwero bo wo se afa unhunu ade yi o hwa ade na se unhunu ade ase bo e wo so che na we treat a sana diabetes yare ne ye agi wani nkosia ne eboso afa so ye be ma agi wo be ma eboso ye no me ma bebrebe akokudro na bebrebe na anim okoba nya diabetes nyina omo adwuma e wo mpeso
afen so stroke yare so etimicho what diabetes yare e very easy to say ubenya stroke yare na what diabetes yare so fa dey be ma twa say wo ne pressure dey bia na wo pressure no ekosoro enti ene what a shock on dey e betimi aso enti numbers na wall screen or ase no Father Abraham Herbal Spiritual Hospital and more that is 0244371695 0244371695 and 0559114122 Fre na soaps na hodo ni nyina bie se da ye de sika de apomodin de kokwaje de tie dua no so ya kan fa so dia tie dua ya kan fa so dia e woso ntimi ni onkomo no ya de besia beda mo asema fefe ya da se fa next time ba mo fa ebimra ni ehunu ya da mo ase ya gusu aye kai mo se nyame ya doma instrument season 6 Sunday ya ebe ya no ye bepa ho entoma the 6th edition nsoma ba enya 6 years wow until like the 6th one ye be ye West Hills Mall ye Cape Coast Kaswa Contemporary so 3:30 p.m. sharp medofo no wadu ho keche ba oba pa Christine show enie tie ne anwom no de be ma na dadafo na wo ma we no ni nyina be ba Righteous Van Dyke Victor Chumampo for Richmond Boasia Con Junior omunyina eba nti awofo ne abatan monye ready na kwasia de ya yehia wo West Hills Mall na ya launch Adom TV Instroma season 6 ye expect mo se munyina onso mbeba mo aba betai na adwumadie no ayefe yenim de ye ma no won mo etumi ayenti ye ready e ma ye me ba sisi e me ba ye beto aso